Leo nataka niongee na marafiki wa Yesu, marafiki wa Kristo, marafiki waliochaguliwa, marafiki ambao Mungu amewaweka mahali waweze kuzaa matunda, marafiki ambao wanatembea kwenye kusudi katika ufalme wa Mungu. Swali langu ni dogo tu ya kwamba hivi kama rafiki wa Kristo unawezaje kumchukia rafiki mwingine wa Kristo? Yaani unawezaje kumchukia mpendo mwenzio? Biblia inasema kwamba unapomchukia mtu aliyechaguliwa na Yesu kama rafiki wa Kristo, uwe na uhakika, cha kwanza kabisa umeanza kumchukia Kristo. Baada ya kumchukia Kristo ndipo inafuata kumchukia huyo rafiki wa Kristo, kwa sababu neno lake linasema ya kwamba watakapowachukia ninyi, wameanza kunichukia mimi kwanza, ndipo wakawachukia ninyi.